I dobrodošli majstori u novi video i za danas sam za vas pripremio 3 stvari koje najviše mrzim kod škole, a vjerovatno i vi sami. Dole u komentare pišite svoje neke ideje u vezi klipova u školi, na primjer tipovi učenika ili stvari koje bi promijenili u školi, jer planiram da radim još videa u vezi škole ako ovaj video bude imao puno podrške. I ako želite još, pretplatite se na kanal i lijevom nogom iz okreta lupite zvonce pored subscribe-a, a sada da krenemo. Vjerovatno vam je svima poznat onaj osjećaj kada treba da ustanete oko 6 ili 7 sati, a tada vam se najslađe spava. I onda uđe lagano mati u sobu i kaže: sine, hajde ustaj, trebaš u školu. Pa šta tad radi? Ali dobro, ima i druga situacija. Kada vam zvoni alarm jednom, 2 put, 3 put, vi ga isključite. I onda skontate da imate još 5 ili 10 minuta do škole. I onda imate 3 put reflekse brže nego inače, spremite se s time što obučete majicu naopako, različite čarape i krenete u školu, a zaboravili ste pritom pola stvari. I onda skontate bolje da niste došli. Bili ste u školi od 6 sati do 2 ili ako ste druga smjena od 2 pa do navečer sve, došli ste kući, jeli se lagano i konačno imate malo svog vremena i logično otićete na društvene mreže, možda igrati fudbal ili nešto što vi radite. I onda vam uđe neko u sobu, većinom mati, i kaže: sine, uzmi knjigu. Od te rečenice mi se povraća, da se razumijemo. Ja ne govorim da ne trebate učiti, znači svi trebate učiti držati svoje gradivo pod kontrolom, neku 4, 5. Nikad ne dopustite da propadate, ali svi imamo svoje neko vrijeme koje ćemo odvojiti za učenje i nemojte da vam iko nameći to vrijeme. Tako i ja mrzim ovu najviše rečenicu, valjda ja znam kad trebam učiti. Dakle, od ove rečenice padam u nesvijest. Beskorisni časovi, to su oni časovi koji zahtijevaju puno rada, truda, vremena i odricanja, a ne služe bukvalno ničem. Na primjer, likovno, ti uložiš u opremu jedno 10 maraka najmanje. Nacrtaš rad koji ćeš crtati 6 sati, doneseš pred profesora zbog jedne male mrlje što si pogriješio u ti 6 sati i dobiješ žvicu, pa je li to humano? Muzičku, ja moram slušati neke tambalove, Mozarta, Straussa, izbacivati instrumente i na tom dobivati ocjene. Kao ću u životu izbacivati instrumente, samo i mogu kroz prozor izbaciti. Jezik, sam sijes moste su, ja sam ovo bijaše, ja to mu sve moram napamet znat, da bi ko fol radio neke tam sibilizacije, palatalizacije, nija pojma već šta. Kod da ja majstor, ja ne znam pričat tako normalno s ljudima, neću ja nigdje ići na neke premijere filma. I to bi bilo to u ovom videu, ostavite like, subscribe, lupite ono zvonce pored subscribe-a i pišite dole u komentare neke vaše ideje u vezi škole, šta god vam padne na pamet pišite i uživajte u ostatku života i ne bojte se škole, nek se ona boji vas.